Sibingelele ke egameni lika Jesu ekseni. Ngibingelela nangu umpostoli wami uSimelane. Ngiyabingelela mfundisi. Sibonga kakhulu baba, siyavusela kakhulu egameni lika Jesu nathi ekseni. Siyabonga kakhulu sikule ndawo namhlanje ngoba sinalesi sihloko sokukhuluma ngaso, isihloko sensindiso noma kafuphi isalvation. Jesus. Akukho okumangalisayo noma esinako okungathi kuyathusa. Sizithemba uNkulunkulu nathi kulesi sikhathi. Kodwa ke ake sibhekise le ndaba yethu lapha kwincwadi kaJohn chapter 3 iverse lika 16 la sesiqala khona udaba lethu. La kufundeka khona kanje. Ukuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilona lo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Ngokuba uNkulunkulu kayithumalanga indodana ezweni ukuba yahlulele izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Amen. Kafishane ke sizobe sibuka nje ukuthi yini insindiso noma mhlambe to simplify ukuthi yini salvation kulesi. Ngifunza live laNkulunkulu nginotha naleli verse lesuka kilo. Amen. Kunale part egcina ngicela saqala ngaleli egcina lalithi it didn't come to this world to condemn the world. Amen. That the world might be saved through him. Eligama lithi insindiso, eligama lisho to be saved, ukusinza engodini lethide. Okay. Ukuthi bekunengodi lebekufanele kwehlele. All right. Basi wasinza. Ndawonda sibonelo ngaJosefa nakemile abona imvu yababa wakhe idliwa libhubesi. Agijima aya kulemvu. Okay. Afika abamba lo mlungu walibhubesa uzabula. All right. Lokwente yakulemvu lencane la mlonyeni walibhubesi sithi kusinziswa ngoba belisemlonyeni wesitha libhashwa. Yes. Seliya ekufeni but wefika umuntu wayisinzisa. Usho ukuthi ke indzaba yesinziso angeke uthiwe usinzisiwe nangabe kuthi umsinzisi. Oh yeah. Njengoba David waba umsinzisi kuleli bhele. Okay. Futhi nakule nsinziso sithi sisinzisiwe ngoba kunemsinzisi lwasisinzisi. So ngachaza kanjani isinziso ukuthi kusinza engodini lenkulu noma ekufeni konkona phakathi. Ushuthi ngamafuphi nje mfundisi into ezama ukuyiveza ukuthi kunomuntu okufice usuzogwinywa noma usuzodliwa yilesi silwane. Yes. Wafika wakwephula wakukhipha emlonyeni waso lesi silwane lesi. Yes. Futhi ngamamazwi uyakusindisa. Yeah. Ingakho wena sekuthiwa manje ususindisiwe ngoba ukhishwe emlonyeni walesi silwane lesi. Yeah. Ayi ngiyabuzwa mfundisi. Esachaza umfundisi le ndaba yensindiso nami ngiyafisa kakhulu sibukene u17 la lithi ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ezweni ukuba yahlulela izwe kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Kusho ukuthi iplan kaNkulunkulu njoba ethuma uJesu emthuma emhlabeni kwangasika ukuzojaja umhlaba ngoJesu, kodwa kwawukuthi azophinda aphule njengoba echazile umfundisi ukuthi ukwephulwa from emlonyeni kwawukuzophula. Kusho ngamamazwi mayethunywa uJesu akathunywa ngemandate yokuthi azohlulela noma azojaja, but uthunywa ngemandate yokuthi azokhipha emlonyeni kaSathane akhiphe thina la uSathane sesigwinya khona. Kusho ukuthi ke ake sibuke nje mhlambe enye yezinto noma mhlambe enye yento mhlambe engathi lento ichazeke kalula. Ufana nomuntu okade ehamba ngetekisi abe sengozini phakathi etekisini lelo, bese kufika kwisikhathi la kuthiwa uyembulwa kuyambeswa esibhedlela, insuku azaziwa. Futhi ngamanye amazwi
ingozi singayisebenzisa njengento ebizomgwinya imholela kuphi ekufeni kodwa wasinda la sekulahlwe khona ithemba mhlawumbe odokotela bese basho bathi akucishwe nanemshini kodwa uNkulunkulu wavela lapho ufike wamphula wamsindisa wabonakala ephaphama ngalesi sikhathi sezocisha umshini futhi noma uzisinde engozini yokufa lo muntu usinde ekufeni yebo ingozi yetekisi likhona kodwa kunalokho okudlulela phambi kwengozi yetekisi ukuthi kona bese kufuna ukumqeda kumgwinya kodwa uNkulunkulu wamephula futhi ngamamazwi usuke sesindisiwe lo muntu ngoba usinde engozini ekufeni kwevakala kakhulu mfundisi kwevakala kakhulu ngiyabuseka ukhuluma ubekusana ngalesigaba sekuba ubekisa kahle ubekisa ngesigaba la khona lo muntu sekulahle khona lethemba because Jesu Kristu akasinzisa abantu lesibona ngathi thina basesengcono yes but nangu lesisithi thina liphara nangu lesiside lethemba nokuphila empilweni okay kufika Jesu bekisa njengalesibhedlela nobekisa ngaso ukuthi umuntu bethina senimbukanisa vele akasala afa sekude indzaba yakhe kunabantu lesibadzelile sathi instead of being lucid emangweni seba inkinga kubuya scripture la khona prophet wakhona ngeIsaiah kuthiwa ukukhulunywa ngaJesu ukhuluma amagama lathi umhlanga lofecekile akawuphuli oh yes inzambo lebhunyako yesibane akwenteka icini yes inaka lenzaba yale nzambo yesibane lebhunyako kuthiwa laba khona kudadisha kuthiwa inzambo yesibane lebhunyako isuke seyiphelele amafutha all right ukuthi isuke seyingasawenda umsebenzi wayo isuke seyingasalethi kukhanya kodwa isuke seyiletha induthu isuke seyiletha indvo leyingodi kumuntu all right instead of bringing something lelusido so kunebantu lesibabuka namuhla ngathi seba instead of bringing lusido emangweni baletha something le destructive noma lebulalako but ke sandla saNkulunkulu umsinzisi okay sifika nalapho sifike simaphula umuntu engodini yekufa lithi iBhayibheli wathumela live uNkulunkulu living Jesu all right abaphilisa labento abagejwa inkemba yekufa bebasonzele ekufeni kwefika umsinzisi wafika wabaphula lawo mandla ekufa so ngiyabonga kakhulu mfundisi usakhuluma ngale lenzaba yokuthi bese simene lesiwe kodwa bese kuba naNkulunkulu angenelele khona lapho my God usinzise ngalamafisho ukudonsa kulomgqoco lobo uyakubo uzoya ekufeni wafika kwaphula wakubuyisela ekuphileni kwabona phakathi ngiyabonga mfundisi ngiyalotha la usakhuluma ngokuthi lihamba le ndaba yensindiso ifinyelele nakulabo sebelahlile ake siprove lokho ngezwi likaNkulunkulu asifunde khona lapha ya ku uverse 16 wethu kuye u3 la lithi khona ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka yabo uNkulunkulu uthande izwe yini izwe ithina abantu abaphila kuphi ezweni alibali thina sodwa bazalwane mhlambe sesambulelekile ngensindiso yavela kodwa libala wonke umuntu ophila kuphi ezweni kusho ngamamazwi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka remember ke ukuthi mfundisi uNkulunkulu lithanda izwe akekho sesindisiwe ulithanda still lingakasindiswa seyizwe ingakho kuthiwa walithanda izwe kangaka uma elithanda izwe lalela ukuthi kwenzakalani ngokuthanda kwakhe izwe waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa kusho ngamamazwi wanikela ngaye ngoba indodana yakhe iuyena wazinikela yena ukuze izwe lenze njani lisindiswe ngoba elize njani elithanda futhi uNkulunkulu ngamamazwi masingathi nje in short uyabathanda abantu uncamela ukuyinikela yena usho ukuthi noma ngakuthiwa lo muntu thina singambuka ngokuthi useyiphara lasendaweni selihlupha isikhathi eside
mhlambe simbuke thina ngokuthi lo muntu usebulale inqwaba zabantu, mhlambe lo muntu urape rape ngisho unkosikazi wakho mfundisi, mhlambe lo muntu urape ngisho ingane yakho mfundisi, but ngokukaNkulunkulu usalithandizwe. Shothi noma amazwi lithandizwe kangaka, shothi naye usamthanda, and iplan noma ihope kaNkulunkulu ukuthi lo muntu uzofinyela kwisikhathi la kuzombuleka khona ngemfundisi. Fike la khona azuza khona umusa, because konke lo muntu lokula kwentaka noma lokhu letinvo letimbi njengobekisa ukurape ingane yami nokwenta inani ukwenta ngoba akafikile khona abuyela noma ahlangana khona nengozi. Okay, lokho kumlidela ekufeni noma kumlidela ekubhujisweni. So sho lo muntu ngoba mibili imibuso lo wasathana umbuso Sathane ulidela abantu ekufeni. Oh yeah. So nakufika ke Jesu ufike uthatha abantu kulombuso waSathane bakhipha kulombuso wesitha. My God. Bangena kulombuso waNkulunkulu. All right. Kulombuso waNkulunkulu kunekuphila. Yes. Ngoba iBhayibheli ngalana lithi inkokhelo yesono kufa. Yeah. Kodwa sipho semusa saNkulunkulu esikuphila lophakathi. Sikuphila lophakathi ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. We are having this sinayo Jesu. Amen. Nalamuhla lo sinzisako nalo nelithando lolive ngiyalithanda lokuthi kude lokuhle lowakwenta kuze usinziswe, kude lokuhle lengakwenta kuze ngisinziswe njengoba ubekisa nabo labo maphara akude lokuhle laba kwentile. Yeah. Ngathi uyabathanda uNkulunkulu, akafuni baye kufeni, akafuni baye kubhujisweni, akafuni baye kulahlweni ngoba khona benjani ukuthi walithanda live nakhulunywa live khulunywa ngabantu labasesonweni. Yes. Walithanda ngikhumbula scripture sithi sathi sisetoni but Christ wasithanda. Yes. While we were still sinners. Yes. But Christ loved us. Ukona lokho kungcola kwethu, ukona lokho kudzelwa kwethu wasithanda Christ wathi angifuni bafe, yebo bangihlubukile, yebo bangilahlile, yebo bakhashana nami, kodwa angifuni bafe ngoba badalwa ngimi bantwana bami, ngiyabathanda noma bakulesimo labakuso sona. Ngiyabonga mfundisi usakhuluma leyo ndaba nje bekuvuka the very same scripture nakimi uRomans chapter 5 verses 8 lo okhuluma ngayo ukuthi kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokho ukuthi siseyizoni uKristu wasifela. Ayikho enye into edala ukuthi uNkulunkulu enze yonke lento. Mawuthi uyanotice from the first part ka-16 uJohn 3:16 ithi ngokuba uNkulunkulu walithanda. It's all about love. Akuveli ukuthi ngoba uNkulunkulu wabona uzogaina something, but walithanda. It's because of love. Kuvuka esinye scripture noma ngingasasikhumbulisi kahle ukuthi sibeke kanjani, kodwa la elikhuluma khona ngokuthi izinto ezibalekile nezinkulu emhlabeni uthando, it's hope, and I can't remember the third one, but bese lithi okuphezulu kwakho konke uthando. It's love that surpasses all. Yes, ngiyabonga mfundisi usayibula njalo. Uthando into eyenza ukuthi uNkulunkulu adale yonke lento uthando. Ake sibuke mfundisi ukuthi ubani obenefitayo kulolu uthando olungako likhishwa uNkulunkulu elikhiphela kumuntu. Enje lokuthanda kwakhe kangaka izinkulunkulu kuyiphi benefit yena uNkulunkulu ayitholayo kulento. Ake siqhubeke khona la kuyena u16 lalithi khona ukuba yiloyo naloyo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Uba nogainayo la akagain uNkulunkulu la kodwa still kusagain umuntu ngoba umuntu obedukile njengoba sikhuluma ukuthi umuntu usemlonyeni la adliwa khona uSathane isitha aphulwe. Umephulwa still khona lapha ekwaphulweni kwakhe unikezwe insuku ezingaphezulu kweinsuku uthi ukuphila kwakhe akusabhubhi after that, kodwa ukuphila kwakhe sobe kuba yini iguna phakade.
Asibuyele emuva ke mfundisi kuGenesis. Masikhumbula indaba kaGenesis uma kufika kwistage la athi uNkulunkulu khona asenzele umuntu ngomfanekiso wethu asifuze. uNkulunkulu uma ekhipha lawo mazwi and then ubeka insimi yase-Edeni njengendawo yomuntu la kufanele ahlale khona. Uyafika kumuntu unikezwe umyalelo, umuntu seyawushiya umyalelo uselalela inyoka, wahlukana noNkulunkulu. Uyabona yini ukuthi ukuphuma komuntu ensimini akade bekwe yona ebekuyeyakhe bekuyichoice yakhe umuntu, ngoba bekhuziwe vele. Ngidala ukuthi ngithi bekuyichoice yakhe bevele khuziwe kwathiwa kangadli la. Kwafika enye into eceleni yamtshela ukuthi akadle, wancamela ukulalela lento kunokulalela umnikazi okuyena umbeke emfimini. Yayibona into efana leyo. Kusho ukuthi ngamamazi besingekho isizathu ukuthi uNkulunkulu aphinde abuye azosindisa, ngoba umuntu uyeke lento abenikezwe yona, uyishiyele yena. Angazi mfundisa ngathi kwedlula lapho leyo ndawana nawe. Ubekwa uNkulunkulu, umbeka enzaweni lekungiyona. La khona ambeka emagunyeni, ambeka kwi-presence yakhe uNkulunkulu. Then umuntu wefika sitha, samkhipha kuloku kuba kwakude kufe ideni, kude kufe enzaweni kaNkulunkulu. Amen. Njengoba thina lesesikhonda uNkulunkulu, iBhayibheli uthi ngikufa nekuvuka. Lokholwa ngimi nomafa kodwa uyawuphinda avuswe. Kusho ukuthi ngaphandle kobukhona baNkulunkulu ayikho impilo. Alright. Nasibuya to the presence ngoba ebukhona baNkulunkulu, la khona sibuyela khona kule mpilo. Nasiphuma kulobukhona kule baNkulunkulu, sisuka siphuma ekuphileni. So ngalamafisha nje ezisakhuluma ngalendzaba yaGenesis yembekwa komuntu egadini yaseDeni. Ngalamafisha singasho ukuthi uNkulunkulu ngendzaba yensinziso, indlela lensha noma indlela la isebenzisa uNkulunkulu ulandza umuntu ngaphandle ambuyisele kwi-presence lapho kungasekho khona kufa, lapho kungasekho khona kubhubha. Sikhumbula live encwadini yaTimothi lithi lokhu kuyabongeka futhi kuhle kuNkulunkulu umsindisi wethu. Ufuna ukuthi bonke abantu basinziswe, bafinyelele ebulatini liqiniso. Kusho ukuthi ngamanye amazwi mfundisi ukusindiswa kufinyelela ekwazini iqiniso kaNkulunkulu. Yes. Okay. Uyachubeka kolombhalo uthi ngoba munye uNkulunkulu, one God. Okay. Uthi munye futhi nemlamleli, ngoba abantu mfundisi bayakhonta abantu. Alright. 90% webantu outside bane teams labakhontela kuwo, ama-altar labantu abakhonta kuwo. Okay. But ke abakafinyeleli ebulatini liqiniso, ngoba nali ke liqiniso lithi munye uNkulunkulu, lithi ke munye futhi nemlamleli. Okay. Phakathi komuntu naNkulunkulu. Alright. uNkulunkulu Kristu uJesu. Lokufaka ukuthi noma singaye emasondweni sikhonde, kodwa nasingakaconzi noma singaye indzaweni ema-altars, nasingakaconzi lo ukuthi kahle ngubani umkhululi, ngubani umsindisi. My God. Nangabe noma singaya la sikhonda khona, kodwa place lo msindisi mbamba noma lo mkhululi mbamba siyibambe eceleni ngekwenta njalo. Yes. Ngiyabonga umfundisi kuvuka le ndaba kaLazarus elapha ya ku chapter 11 kuJohani. Ake sibuke uverse 43 no verse 44 la lifundeka khona kanje. Esekhulume lokhu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Lazarus phuma. Waphuma ofileyo eboshwe izinyawo nezandla ngezindwangu, ubuso bakhe bumboziwe ngeduku. uJesu wathi kubo, mthukululeni, nimyeke ahambe. Ngoba uma usakhuluma mfundisi kufika le ndaba yokuthi uJesu mayefika kumuntu ufika kuthukulula umuntu kwimthwalo noma kuyibopho akaboshwe ngazo. Okusho ukuthi ngamanye amazwi uma kuzombula, njengoba ukhuluma ngendaba yokuthi munye umlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu uJesu Kristu, njengoba esefikile uJesu Kristu mayefika empilweni yomuntu ufika athulule noma athukulule
umuntu from ukuboshwa akakuboshiwe njengamanje abantu baboshiwe kunezinto ezinye ezibabambile ezidala ukuthi bangaboni ngisho namandla kaJesu noma insindiso kodwa uJesu esefikile eseyendlala noma embula indaba yensindiso kumuntu umuntu uyathululeka abone impilo entsha ngithanda leli zithi myekeni ahambe kusho ukuthi once wathukululwa uJesu uyakudedela bese uyahamba uhamba phambi kwakhe njengalokhu suyisisebenza esisha manje sinjani esethembekile kusho ukuthi mfundisi ake sibuke la nansi inkukhu nanku inkukhu izalela amaqandayo emobeni ngiyacabanga ukuthi wonke umuntu uyawazi umoba iyawazalela amaqanda isifika ku stage la ichamisela khona emobeni amaqandayo iyawachamisela ithola abantwana kanti umnikazi noma umnini indawo noma umnini moba uzodecide ukushisa lo moba wakhe awuhlahle alungele ukuthi awuhambise uye esigayweni awushise kanti le nkukhu isizele yebo manje masusuka umlilo uqhamuka le nkukhu ibona umlilo ususeduzana ayisazi ukuthi izokwenza njani masinyane sifaka amachwanayo ngaphansi kwayo isiyagubezela iyowavalela mawufika umlilo uyashisa ushisa inkukhu umnini lazi ngalesikhathi ethi uyahlahla sekutholakala leli gobolondo leli lishile makuthiwa inkukhu le mabeyiphakamisa nanka amachwane ngaphansi uJesu kunjalo mayifika empilweni yomuntu njobe ethukulula umuntu nje usindisa umuntu kushe yena ukuthi ke asibuke nanti indaba la elithi zikaNkulunkulu khona siseyizoni uKristu wasifela kusho ukuthi ngamanye amazwi uJesu wancamela ukugubezela thina njengenkukhu ukuze kufe yena bese thina sisinda atholakala amachwana ayaphila kodwa kutholakala inkukhu ifile uyayibona indaba kaJesu ukuthi ivuleke kangakanani mfundisi noma indaba yesalvation la uNkulunkulu esindisa khona umuntu through indodana yakhe angikunikeze mfundisi le story salenkukhu siyangithusa kakhulu siyawuthinta kakhulu umoya wami amen la khona siveta broader lenzaba yelithando lwaNkulunkulu noma lwaJesu Kristu ukuthi wadzela kuphila kwakhe amen kwakungakafanele afe kodwa wema wathi ngawukufa kuze bona basive noma bona baphile amen khumbula nescripture lesithi anibheke lithando lolungaka babe lasinikete lona kuthi kuthiwe sibantwana baNkulunkulu my God uthi bathandeka usibantwana baNkulunkulu noka babonakala siyawuba ngikho kodwa ngithanza le part lethi anibheke loluthando lolungaka amen ngoba lokwente ukuthi asisinzise engotini ukuthi uyasithanza lokwenta ukuthi atidzele ibe khona ipain afe ngenxa yomuntu abevikela mina nawe abevikela umhlaba abevikela live umhlaba wonke lelive lelonile kakhulu abelivikela ukuthi lingasabhujiswa banesale kufa yena ngoba wema njengecover yelive noma wema endzaweni yekufa wablocka indlela yekufa Jesu ukuze bantu bonke babuyele kuphileni babuyele emaqinisweni bangasayi ekufeni bembuka mfundisi ukuthi masingayibamba ngalendlela lenzaba ukuthi ngetulu kwayo yonke imimangaliso leke yaba khona nalovile ngayo mhlambe naNkulunkulu akusebenzise kuko munye ummangaliso lomkhulu kwendlula imimangaliso ummangaliso wekusinziswa ummangaliso wekutalwa kabusha kuthiwa Nicodemus kwakuyindvozele beyadi kodwa iyabuta ithi kungenteka kanjani ukuthi ngibuyele sibelethweni samama ngiphindze ngitalwe kabusha ngoba sengimdzala kangaka yokusho ukuthi ngizama lokuveta ukuthi nangabe silibandle noma sitinca kuNkulunkulu kufike la khona
siyawufika la siconza khona ukuthi ngashunyelwa konke bantu bathole imimangaliso yetimbo letiningi but kunemangaliso lendlula yonke umangaliso wokutalwa kabusha umangaliso wokusinziswa umangaliso wokukhishwa ekufeni ungene ekuphileni. That's the greatest miracle lesingayishumayela emhlabathini. Amen. Ngiyabonga mfundisi kunale ndawana emvulakalayo usakhuluma ngokuthi indaba kaJesu umelethe insindiso kuukusave umuntu ekufeni usuke ezokhulula umuntu ekufeni. Yazi kungenzeka ukuthi kunamatshe noma kunabantu abakungcwabile uJesu engakafiki bahamba bayokungcwaba njengoLazarus. Uma ubuka isitori sika Lazarus ulapha yakuye uJohn 11 u39 kuya ku40 ake sifunde wathi uJesu susani itshe uMatha udade wabo ofileyo wathi kuye Nkosi usenuka ngokuba sezizine. uJesu wathi kuye angishongo yini ukuthi uma ukholwa uza kubona inkazimulo kaNkulunkulu na. Yes, ufika uJesu usengcwatshiwe ngoba abantu bayakungcwabe noma bakreshe ekuphileni okuyinguna phakade bakreshe ekuphileni ophiwe kona uNkulunkulu bakhohle ukuthi lithi zikaNkulunkulu uNkulunkulu walithanda izwe kangaka bakreshe bakubona ngazathi awusafanelekile ngoba bebuka izinto zenzayo bese bekuvalela ngetshe bakungcwabe. Kodwa uJesu kufica uphakathi ethuneni usuncwatshiwe afike akuvule athi bona laba abathukulwa basusitshe ukuze akhiphe wena phakathi kuleli thuna. Uthi hayi uyanuka usengcole kakhulu useyiparasite isikhathi usehlanye eside isikhathi angeke asakwazi ukusizakala usehanjiswe indaweni zonke ezinyangeni ezahlukahlukene usehanjiswe yonke indawo kodwa usehlule sebekungcwabile awuseyinto yalutho. Kodwa lalela mfundisi kuvela ukuthi namhlanje uJesu uyalisusa itshe akukhiphe phakathi kulelo thuna lokufa ofele kulona ngobani uyakuthanda. Kusho ukuthi ngamanye amazwi insindiso kaJesu ifuna la kunuka khona kahle kahle mfundisi. Yes. Kusho ukuthi kahle kahle izungeze endaweni la kuthiwa ithemba selivalwe khona lalala. Buka u40 uthi masuke ngasekugcineni uthi uza kubona inkazimulo kaNkulunkulu. Yes. Lithi ukuthi uma ukholwa uza kubona inkazimulo kaNkulunkulu. Yes. Uzokhipha lo muntu onukayo ufuna ukumbonisa ini inkazimulo kaNkulunkulu. Kumsiza ngani uNkulunkulu ukuthanda umuntu kangaka? Kusho ngamanye amazwi uNkulunkulu ubaba. He cares. Akasiyeki. Amen. Mhlawumbe ungasicela live lingasibukela phansi ngenteka konke mhlambe kube netimvo lentasemuva lengifuna ngitibuka ngive ukuthi I'm not comfortable necabanga ngato ngenxa yokuthi idimbi kangakanani. Okay. Kodwa khona kuloko kunuka Jesu uyafinyelela awucabanga mfundisi ufike esimeni la khona la kunuka khona la khona kude lofuna kusonzela. Okay. Kunabantu mhlambe lesingathi asikhona ukusonzela kubo ngenxa yokunuka ngenxa yesono kodwa uNkulunkulu noma Jesu uyafinyeleka kuloko kunuka la khona ungasafinyelela khona muntu. Amen. uNkulunkulu uyakhona ukufinyelela kuleyo muntu noma kuleyo ndzawo kulolo muntu ashintshe liphunga lekubola aligucule ageze umuntu wakhe amende ahlandeke amgeze ngengadi yakhe amende afike la khona abuye ebhini labaphilayo bamthulule konke libe kumbophile ngoba unuka nje umuntu ngoba kusuke kunekufa ukukhona spiritual lokwenda ukuthi nasimbuka umuntu simbide ngawo onke amagama lesingambida ngawo ngetice latendako sigcine sakhe ligama kusuke kunekufa lokuphakathi kwakhe ngoba angeke ukwazi kunuka ngeke unuke nangabe kude kufa lokukhona. So ukwenda ukuthi live noma libone kangaka mfundisi noma abantu sibone ngathi banuka kangaka ngokwesono noma ngokwenta ngokugila imikhiba kungenxa ukuthi kunekufa lokukhona phakathi lokudala kubona lokudala kunuka
kodwa ke Jesu uyefika kuloko kunuka afike alethe ukuphila uthi John 10 verse number 10 selaltela kuba nekubulala nekubhubhisa ngoba akukho kufa la kungekho sathana kodwa ke uthi ngitile ukuthi babe nekuphila njengoba shilo ukuthi ebukhoneni bakhe kunekuphila babe nako ukuze kucicile. Mfundisi ngiyabonga kakhulu ngaleli thuba leli. Ngiyathemba ukuthi le ndaba indlalekile kodwa nakho engifuna sikukhumbule sesivala ukuthi masifunda incwadi kaJohn 14 uverse 6 kuya ku7 kuyavela ukuthi uJesu uyindlela neqiniso nokuphila. Uthi akekho oza kubaba ngaphandle kwakhe. Uthi ngamanye amazwi ukuze wena ufinyelele kwindaba yensindiso ufinyelele kuJesu udinga ukufinyelela kuNkulunkulu udinga uJesu Kristu. uNkulunkulu akubusise mntaka baba usalalela. Ciao, 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 ciao.